Assalamualaikum. Ari ujang dosa teh tos lami udur teh. Muhun atos. Nya, bapak teh di teh piwarang umi ngalongok jang dosa. Kabar dinten dieu teh bapak teh meninggal ke masjid jeung saurna teh tar sekolah orang gentos we ku bapak namina. Umi pami orang gentos we nami ujang dosa ieu teh ku nami Muhammad Rifki Karim. Oh, mohon mangga kumasayana we Pak Ustad. Oh mohon we ai ti umi tos persetujuan mah orang gentos we ieu nami jang dosa teh orang gentos sugan we atuh digentos mah matak jadi berkah ka jang dosa ieu jang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni min kulli amrin salamun hiya hatta. Saya berikan nama Muhammad Rifki Karim bin Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka sammainaka bil islami alladhi sammaka billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka sammainaka bil islami alladhi sammaka billahi. Mudah-mudahan dengan nama ini kelak antum menjadi anak yang waladun salihun yad'u yang saleh, yang selalu taat kepada Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, ya tadi putra abi gentos nami. Nah, ieu mah aya we sakedik kanggo ibu jang sekeluargi. Mohon. Semoga barok. Amin. Assalamualaikum. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.